Kako da ti baterija traje duže? Prva greška, ostaviš telefon na punjaču preko noći. Puni ga do 80, a ne do 100%. Uđi u podešavanja, bateriji, onda zatim uđi u charging i prevuci do 80%. Druga greška, držiš 100 aplikacija otvorenih u pozadini. Zatvori ih. Treća greška, ekran ti je presvetao. Smanji osvetljenje ili uključi auto brightness. Uđi u podešavanja, zatim uđi u accessibility, zatim uđi u display text size i uključi auto brightness. Četvrta greška, stalno ti je upaljen Wi-Fi, AirDrop, Bluetooth, gasi ih kad ih ne koristiš. Bonus trik, tamni način rada, dark mode, na OLED ekranima može produžiti trajanje baterije. Ne zaboravi da lajkuješ, zapratiš i ostaviš komentar.